aspect. Allow me, brethren, this evening to introduce to you Pastor Mandla Gershom Mota. We are indeed blessed. I want to believe that this is going to be a weekend that will never be the same with others. This is a weekend that God has prepared for us. Pastor is under the Assemblies of God, back to God in the BBR region. He is leading 2 locals, that is Mkhuhlu B and Goromane. Pastor Mota is married to Mrs. Deborah Mota, and they are blessed with 2 beautiful children, Thando Lwethu and Hlelo Lwenkosi. Bazalwane, indeed, we are happy to have him in the house. Mfundisi Mota, we are yours this weekend. Sithi kuwe konke lokho inkosi ithe ukusho. Don't leave any stone unturned. Everything that the Lord has sent you to do in this region, we are ready. Because hence we are here. Size siyazi ukuthi uNkulunkulu silindele. Re tlile re tseba gore Modimo o re letetše. Siyohlabelela emacilongweni ibe sesiya phakama thina sonke. Ungathi singahlabelela ohlengiwe, mhlabele ngothanda kakhulu. Ngathi mangifunda amaculo esiZulu. Ngacala ngayo, ngacala kwazi yona. That's why ngithanda ngalendlela. We are going to sing ibe sesiyaphakama thina sonke. Hlengiwe. Sorry, mhlambe asimvumela ukuthi Mr. Chairman, if usivumela ezenala hamba nabo, or are you going to introduce him tomorrow? Tomorrow. Okay. Thank you so much. Singahlabelele. Hlengiwe limnandi leli.
greetings in the wonderful name of Jesus. Re a dumedisha ka leina la Morena Jesu. Sibingelela abangcwele ngegama lika Jesu. Re dumedisha bakgethwa ka leina la Morena Jesu. Sibingelela abantu abasha ngegama lika Jesu. Re dumedisha baswa ka leina la Jesu. Hallelujah. 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 Masithathele lithuba sibingelele izinceko zikaNkulunkulu nezincekukazi. Re tšea monyetla wa gore dumedisha bahlanka ba modimo le bahumagadi ba bona. Sibingelele obaba omama. Re dumedishe bontate bomme. Sibingelele abanikazi balo mhlangano abantu abasha. Re dumedishe bong ba mohlakano batho ba baswa. Siyambonga uNkulunkulu. Re leboga modimo. Sibonga uthando lwakhe nomusa wakhe Re leboga lerato la gagwe le morao wa gagwe. osithwele kwaze kwaba namhlanje. O ile wa re rwala go fihlela le gona. Masihloniphe kakhulu iofisi lika RCC Re bontšhe tlhompho e kgolo godimo ga ofisi ya RCC. elinike i-go ahead uma ikomiti labantu abasha together nama organizer E ile ya dumela ge komiti ya batho ba baswa le organizer behlela bethandaza enkosini. ba beakanya ba rapela moreneng. Babona kukuhle ukuthi kungaba yithi esibayingcene yale convention. Ba bona go le go botse gore re be karolo ya convention ye. Sikuthathe lula lokho. Ntho ewe ga re tšee gannyane. Kuyasithobisa futhi kusihluphile kakhulu Re a ikokobetša gagolo and ebile re ipona re le ba banyane ngoba kusenze sangaba nobuthongo. ka gore e re dile re hloke boroko. Sizibuza ukuthi kubo bonke uNkulunkulu beyangabathemba for umsebenzi ongaka. Re ipotša gore gare ga batho ka moka ba ile re modimo a ka ba tshepa ka mošomo moka. Kungani ethemba thina? Ke ka baka la eng a tshepa rena. Ngiyadla ngokusho ukuthi hayi ngoba singcono kunezinye izinceko Ke fela ke re a se ka baka la gore re kaone go na le bahlanka ba bangwe. kodwa si understanda i-appointment kaNkulunkulu. Empa re kwešiša nako ya maleba ya modimo. Mangixolisele ke unkosikazi wami ukuthi abe angekho Ke kanye kgopela nathi. ke kgopela gore ke kgopelle mohumadi wa ka tshwarelo gore a sa be gona magatsheng a rena. Umuntu ongesekayo njalo emsebenzini wenkosi. Ke motho o e le gore o nkema nokeng ka ra mošomo wa modimo. Hallelujah. Amen. Kodwa ngappreciate abazalwane from our local church Empa re leboga bazalwane go tšwa kerekeng ya rena ya gae. babone kukuhle ukuthi they can accompany us. Ba boneng go le gabotse gore ba ka tla ba re fegeletša. Also appreciate the presence of abantu abasha from our region, Bushbuckridge. Re leboga bogona bja batho ba baswa go tšwa region ya rena ya Bushbuckridge. Abakhona abanye ngibabonile abanye babonisile ukuthi bane interest yokuthi babe part of this convention. Ba bangwe ba gona ke ba bone, ba bangwe ba šupeditše gore ba tla ba gona. I also appreciate izinceko zikaNkulunkulu engizihloniphayo ngizaziyo Re leboga le bahlanka ba modimo ba ile gore ke a ba hlompha ke a ba tseba nalabe engingabazi ngiyabahlonipha. le ba ke sa ba tsebeng ke a ba hlompha. Okundlula konke kuloku enisamukele ngako nendlela enisithule ngayo ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu. Ntho e bole gore e a di feta ne ka godimo ga moka ka dilo ka moka ke gore ke ngwana modimo. Ngiyambonga uJesu wayisindise yami impilo. Ke a mo leboga Jesu o ile a phološa bophelo ba ka. I am so determined ke ukuthi ngimsebenzele kuzo zonke insuku uNkulunkulu asangiboleke zona. Ke ikemišeditše go mohlankela matšatši ka moka e le gore modimo o mphile ona. Sisemkhulekweni ke bazalwane, I believe ukuthi sonke kukhulu esikulindele okuvela enkosini. Re ka rata phelo and ke dumela gore ke dilo tše dikgolo tše e be le gore re di letetše go tšwa go modimo. Konke siyamthemba uNkulunkulu. Go dilo ka moka re a mo tshepa modimo. Ungamandla ethu. Ke maatla a rena. Hallelujah. Amen. Ngicela sifunde incwadi kaPhilippians chapter 1. Kgopela re ba le Philippi chapter 1. Sifunde verse number 12 sime ku verse 14. Re bala verse 12 go fihla go verse 14. Unya sifundele Romans chapter 1 verse 16. E mongwe a re balele Romans 1 verse 16. Uma inkosi isinceda asivale incwadi kaEsther chapter 4
verse 13 and 14. modimo ga re thušitše re ka e tswalela ka Estere 4 re bala verse 13 to 14. Kwaveza ukuqhubeka kwevangeli kwaze kwathi izibopho zami zabonakala enqabeni yonke nakubo bonke abanye ukuthi zingenxa kaKristu nokuthi iningi labazalwane enkosini betholile ithemba ngezibopho zami bazuzile kakhulu isibindi sokukhuluma izwi likaNkulunkulu ngokungesabi. Romans chapter 1, 16. Baroma 1 verse 16. Ngokuba anginamahloni ngevangeli, ngokuba linamandla kaNkulunkulu, kube yinsindiso kulowo naloyo okholwayo, ngumJuda kuqala nakumGreki. Awuthathe nalo 17. Ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo, kwavela ekukholweni, kuyisa ekukholweni njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Sivale encwadini kaEsteri chapter 4, Esther chapter 4 13 no 14. verse 13 and 14. Wayesesho uModikhareyi ukuba babuyisele impendulo kuEsteri ngokuthi ungacabangi enhlizweni yakho ukuthi wena uyakusinda endlini yenkosi kunabaJuda bonke, ngokuba uma uthula nokuthula ngalesi sikhathi ukukhululwa nokuphuluwa kwabaJuda kuyakuvela kwenye indawo, wena nendlu kayihlo nibhubhe. Ngubani okwaziyo uma ungafikanga embusweni ngenxa yesikhathi esinjengalesi na? uEsteri wayesesho ukuba kumbuyisele impendulo kuModikhareyi yokuthi hambani nibuthe bonke abaJuda abakhona eShushani ningizilele ukudla. Amen. Singathandaza. Umoya wami uyakudinga wena singisiwa hlala nami
Selishonile ilanga moya oyingcwele. Umoya wethu uyakudinga kakhulu. Umoya wethu uyakufuna kakhulu, uyakulangazelela kakhulu. Sesihlangene ke Nkosi kule ndawo. Uthe labe babili bebathathu behlangana ngenxa yaleli gama. Uyoba khona phakathi kwabo. Your word, Lord, has been read, and we cannot fully understand okufundiwe ngaphandle kwamandla kaMoya Ingcwele. Siyakholelwa kakhulu, Father, for interpretation, revelation knowledge. We pray, Father, use your word egameni linamandla lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Take us, Father, from what we know, usintroduce kuloko esingakwazi othanda ukuba sikwazi namhlanje. Siyabonga Moya Ingcwele, siyabonga moya weqiniso. Siyabonga ukuthi ukhona phakathi kwethu. We thank you, Father, in the glorious name of Jesus. Manje naphakade. Amen. Masithi amen enkonzweni. Re amen ka kereke. Hallelujah. Amen. Kunaloku okusimemayo abasicela ukuthi masikhulume sibuye kuko. Hallelujah. Amen. I-theme ethi the gospel revolution in our time. Hlogo taba ere gospel revolution in our time. The gospel revolution in our time. Gospel revolution in our time. Ngokuncedwa uNkulunkulu, I will try ukuthi le theme ngithi dissect kube kathathu. Ka go thushwa ke modimo ke tla gopela re hlogo taba ye ke ripe go di ripa tse tharo. Ngizacela ukuthi namhlanje sibheke nje le concept ethi the gospel. Ke nyaka le hono re lebelle yona taba e reng evangeli. Hallelujah. Amen. Manithi amen isho ukuthi akube njalo. Ele amen le ra go be ka tsela eo. Hallelujah. Amen. All right. Now I will try ukuthi ngibuye ngapha endlini yokukholwa. Ke tla leka gore ke boe ka gara ntlo ya tumelo. Ngingayi le ngale ngoba ziningi izinkazelo ezikhona. Ka gore ditlhaloso ke tsentsi tse di leng gona. Kodwa ukusiza ukuze sibambe lokho ngizavele ngibuye straight endlini yokukholwa, the Christian house in general. Gore o ke nako ke tlo no lebella ka gare ga ntlo ya tumelo. Ngoba leli gama elithi gospel
liqhaza ukuthi good news. Lina le leng ebangedi lino hlalosa gore ke ditaba tse di botse. Uma ku translatewa leli gama from iBhayibheli King James version. Ge go hlathollwa Bibele go tswa Bibeleng When ya you, King when you James. say gospel, li translatewa ngamagama amabili. Ge re re ebangedi e translatewa ka mantswe a mabedi. Kuna leli gama elithi evangelion, Gona lina le reng evangelion. eliqhaza ukuthi good news. Can we say good news? Angere re taba tse botse. Ayingibekezelele masithi good news. Khopeleng khotleleng a re reng good news. Liphinde futhi li translatewe ngegama elithi evangelize ithi ngilikhiphe kahle, to evangelize my. Le ra gore gape le re to evangelize ma. Okusho ukuthi proclaim good news. Leo e ra gore go gwelela taba tse botse. Lisukela phi leli gama? Lisukela ekusheni ukuthi when you preach noma uma ukhuluma ngale concept ethi good news, usuke ukhuluma about delivering wonderful news. Lina le tswa le kae le tswa tabeng ya gore go bolela o go rera di taba evangeli. Such as an announcement of military victory, Go swana le phenyo ya sesole. noma tidings of some joyous occasion. O noma go bolela taba tsa ntwe botse. Okusho ukuthi mawukhuluma ngevangeli ukhuluma ngezindaba ezinhle. Go ra gore go bolela ka evangeli bolela ka taba tse di botse. Ukhuluma nge-announcement ehamba ne-victory. O bolela ka announcement e lo re tsamaya le phenyo. You can't mention the gospel and not touch a victory. O ka se bolele ka evangeli wa se bolele ka phenyo. Okusho ukuthi la ivangeli likhona akusali ukukhalwa kodwa kusalwa abantu behlokoma bejabula. Go ra gore evangeli le gona go shala batho ba ile gore ba thabile ebile ba fentse. Maybe to support this, you'll remember when Philip went down to Samaria. Go thega se le re a gopola ge Filipa ya ko Samaria. Lithi iBhayibheli at the preaching, at the announcement of the gospel. Bibele e re ge a rera evangeli. Ziningi izinto ezenzeka, the oppressed were delivered, Lentswe la Modimo le re ba ile gore ba gateletswe ba ile ba lokollwa. those who were sick were healed. Ba lwetse ba fola. But what is remarkable in kule ndaba engiyikhotayo ukuthi lithi there was great joy in that city. Ntwe bohlokwa e re ka gare ga toropo e go ile go ba le lethabo le legolo. Okusho ukuthi where there are good news, there is joy. Seo se ra gore ge go na le ditaba tse di botse go na le lethabo. Kodwa ngoba ngithe ngizawubuya kakhulu ngapha in the Christian house, there are things that I want us to note. Ke rile re ke tla bua gagolo ka gara ntwa tumelo go na le tse le gore ke nyaka re di lemoge. Good news are not just, gospel is not just good news, but it's good news about Jesus Christ. Ditaba a se no ba taba tse di botse mara ke ditaba tse di botse ka Kriste. Ngoba kuyenzeka umuntu bamnika ama good news amlethele intokozo. Go a direga gore motho ba mo fe taba tse di botse tse le gore di a mo thabisha. But I want to ukuleta is source of joy etholakala in the gospel. Empa ke nyaka go tsweletsa motheo wa lethabo le lo le gwetsagala ka ra evangeli. Ukuthi it's all about Jesus Christ. Go gore re bolela ka Jesu fela. It joy eza ngenxa kaJesu Kristu. Ke lethabo le le gore le tla ka baka la Kriste. Good tidings that Jesus came into the world and was crucified for our sin. Taba tse botse ko gore Jesu o tlile ka ra lefase a bapolelwa dibetša rena. And through him all mankind may be saved. Ene ka yena batho ka moka ba phološwa. Bangcwele, there are good tidings that comes with the gospel. Go na le taba tse di botse tse le gore di tla le evangeli. Ukuthi uJesu wabethelwa ngenxa yezono zabantu, izono zehlabathi. Gore Jesu o ile a bapolwa ka baka la dibe tsa batho. Engathi lesi ngayi-emphasize sisaqala ukuthi it is only through him. O ka re ka e gatelela gore ke ka yena fela. Ngoba ziningi izinto ezime njengomesiya ezime njengamathemba emhlabeni.
ka re ke tsentse dilo tse e le gore di eme bjale ka bo Mesia le tshepo ya rena mo lefaseng Also in the Christian house, le ka gare ga ntlo ya bakgethwa sebekhona abo abazenza sengathi ungabo ukuthi abantu bangasindiswa. ba itira o ka re ke ka baka la bona gore batho ba phološe So sithi asiyenze ibe clear that though we are in the Christian house, but we must not generalize. le ge go nyaka gore re ihlapiše gore ge re bolela ka ntleng ya bokreste re se ka no e bolela Noma re fete. uNkulunkulu angakusebenzisa kangakanani, le ge modimo a ka go šomiša jwang kapa jwang ulimemezele basondela abantu. o le goeletše lentšwe batho ba Ay, batamele ushilo vele wathi uma ningiphakamisa ngiyobadonsa abantu. o boletše gore ge le mphagamiša ke tlo goga batho Okusho ukuthi akusithi esimemezayo esibadonsayo abantu. e ra gore ga se rena ba re goeletšang re gogang batho Kodwa uma ephakama uJesu. empa ge re phagamiša jesu It's when ethatha the center of everything. ge e le gore ke ena e le gore ko tšea center ya dilo ka moka Ngoba uJesu is the center that holds everything about our faith. ka re jesu ke ena e le gore ke kopane e le gore e tshwere tumelo ya rena ka Kumzwe moka kahle obhalayo encwadini yamaHebheru o re ya ngwalang ga botse phukung ya bahebheru athi bafethu yekani ukubheka ezinye izinto. a re tlogelang go lebelela dilo tse dingwe Ngoba kuyenzeka in the Christian house ka re wa direga ka ra ntlo ya bakgethwa ifocus yethu ilahleke. re timelele ke focus Abanye babheke bishop, abanye babheke mfundisi. ba bangwe ba lebelele bishop ba bangwe ba lebelele moruti Kodwa obhala encwadini yamaHebheru looking unto Jesus. o re ya ngwalang go bahebheru a re lebeletse jesu We are very clear about what we believe in. e re ikwisisa ntho e le gore re dumela go yona Lento ayingomuntu ingoJesu. ntho e ga se ka motho e mongwe e ka jesu Athi the author and the finisher. a re mothomi le mofetsi When we look unto Jesus only, ge re lebelela jesu fela abantu bethi befika bayithola into abazele yona. batho ba re ge ba fihla ba hwetse ntho e ba itletseng Awutshela umakhelwane uthi only through him botsa magelwane gore ke ka ena fela that all mankind can be saved. gore batho ka moka ba kgona go phološwa Masithi izandla. anke re dire matsogo ka tsela Hayi basindiswa uJesu. ba phološwa ke jesu Abasindiswa nangamazwi wethu amahle. a ba phološe ka mantšu a rena mabotse That's why ngimzwe kahle uPaul nakakhuluma nabazalwane baseKorinto. ke moka gabotse paul a bolela le bazalwane ba korinte Athi mangifika kini webazalwane, I did not even try to influence you through intellect words. o re ge ke fihla go lena sanga ka nyaka go le hwetša ka mantšu a magolo Uthi kodwa ngeza ngaphakamisa uJesu. o re ke tlile ka phagamiša jesu It is when we lift him up. ge re mo phagamisa It's when we give him his place. ke ge re mo fa le tulo ya gage Ila esebenza khona. ke mo e le re kgona go šoma gona Asibuye. a re boe It's through him that all mankind can be saved. ke ka yena e le gore re kgona go phološa Ngicela ukwenza le statement. ke kgopela go dira statement se Yithi the gospel is an invitation. e re evangeli ke sememo Wena obhala ubhale, it's an invitation. ya ngwalang a ngwale ke sememo It's not a checklist a se checklist of rules checklist ya melao to earn salvation. gore o hwetse phološo Joel Makelwane, it's not a checklist. botsa magelwane gore a se checklist Ayivangeli isimemo. evangeli ke sememo Ngimzwe kahle ohlabelelayo ngesitswana. o re koša ya setswana Uthi riyamenywa luna liyabitswa luna lohle bohle. ya Athi muthu mang li mang. that each and every person
Cela nisinike amandla kancane la. Re kgopela matla. Uthi liyabitswa lona lohle. O re ka lena kaofela nonke niyabizwa. Athi muthu mang limang. Uthi umuntu omunye nomunye. So ivangela kusi checklist Bjale evangeli asi checklist. yemithetho eyenza abantu bathole ivange insindiso. Ba ye dirang gore batho ba hwetse pholoso. Ngoba ayisebenzelwa Ka gore ga e berekelwe. bayabizwa abantu. Batho ba bitswa. Babizwe bekhathele. Babitswe ba lapile. Babizwe banamajogwe. Babitswe ba na le ditjokwe. Babizwe bekhathele. Babitswe ba lapile. Bethi befika abantu. Ba re ge batho ba fihla. Athi elami ijogwe. A re ya ka jokwe. Beza bangalali. Ba tla ba sa robale. Beza behluphekile. Ba tla ba tshwenyegile. Kodwa bethi befika Empa e re ge ba fihla. bathole leya nto ethi uyathwala umthwalo wami. Ba hwetse ntho e reng o rwala morwalo wa ka. Hlobo wami, Ke mogwera wa ka. hlobo wami. Ke mogwera wa ka. It's an invitation. Ke sememo. Ay engathi ngayi-emphasize le. O ka re nka igatella taba e. Ngithi the gospel is an invitation. Ke re evangeli ke sememo. Okay bazalwane, ngicela ukuthi ngivele ngiye phambili kancane bekezeleleni. E re ke no re ke tswela pele kgopela le nkgotlelele. There are requirements after the good news have been ministered, have been introduced emntwini. Go na le tse le re di a hlokega godimo ga motho e le gore setse a Bekezeleleni. kwele evangeli. Izinto ezibalulekile uma ivangeli la presentwa kuwe njengomuntu omsha. Dilo tse le gore di bohlokwa ka moraga gore Izinto eziyi-3 nje ezi-important. go na le tse tharo tse bohlokwa. Uma yena nje ephakanyiswa. Ge yena a phagamiswa. Kungaphakanyiswa isonto, kuphakanyiswa uJesu. Go sa phagamiswe kereke go phagamiswa Jesu. Phela bengenza ngaboma ngithi it's not a checklist of rules. Ke dirile ka bomo ge ke re ga se melao ye le gore di a itshira. Okusho ukuthi noma singaphakamisa imithetho ngeke basindise abantu. Even if we lift up the law will never save people. Kodwa uma yena ephakanyiswa, Empa ge yena phagamiswa. phakanyiswe emandleni akhe, A phagamiswe matleng a gagwe. ephakanyiswa kuloko akwaziyo ukukwenza. A phagamiswe go se a kgonang go se dira. Kunaloko kumele kwenzeke. Go na le dilo tse le re tshwanetse di direge. Now these 3 requirements are: Now dilo tse tharo tse le gore di a hlokega. number 1, ivangeli livele likhombe inkinga. Ntho mathomo evangeli le bontsha bothata. Number 2, uma lishunyayelwa liveza isolution. Sa bobedi ge le rerwa le tsweletsa tharollo. Number 3, lidinga i-response. Ntho boraro le hloka gore motho a arabe. Ay, alisebenzi, aluwenzi umsebenzi ivangeli lingathintanga lezi zinto ezintathu. Evangeli ga e šome e so gwathi dilo tse tharo. When he is lifted up, Ge a phagamiswa. mele aphakanyiswe uvele uyibone inkinga. Go swantse ra phagamiswe o bone bothata. Ngimzwe kahle ohlabelelayo. Ke a moka moopetse. Athi izwi lahlaba inhliziyo yami. A re lentswe la hlaba pelo yaka. Alihlabi lingakubonisi ukweduka kwakho. A le hlabe le sa go bontshe dibe tsa gago. Awukwazi ukuzisola lingakuhlabanga. Ga o kgone gore o itshole le se o hlabe. Awukwazi ukuzinikela ungazibonanga ukuba angimanga kahle. Ga o kgone gore o ineele o so ipone gore ga ka ema gabotse. The gospel reveals the problem. Evangeli e tsweletsa bothata. Yini inkinga embulwa ivangeli? Ke eng bothata bo le re bo tsweletsa ke evangeli? Ukuthi all have sinned. Gore batho ka moka ba dirile dilo. Bonke
bonile batho ka moka ba dirile dibe bonke basukelwa inkazimulo kaNkulunkulu ka moka ba lahlehetswe ke letago la Modimo isono sadala ubutha phakathi kwabantu noNkulunkulu sebe sa dira borwa pele ga motho le Modimo isono saletha iseparation sebe sa tlisha karogano behamba bebona ngathi bayaphila kanti bafile ba sepela ba bona o kare ba phela gante ba hwile bakhonze ngathi bayitholile kanti abayitholanga ba hlankela o kare ba igumane hanta ba sa igumana bafakaze kanti bafakaza ngeproduct abangayazi amandla ayo babake gare ba baka ka ntho ba sa tsebeng matla a yona uthohlabelelayo hore moopedi liyabasebenzela le a ba shumela abalikholwa ba ba le dumelang alisebenzi ungakholwa a le shume go o sa dumele liveza inkinga le tsweletsa bothata uthi uhamba o re o tsamaya uvele uyibona ukuthi nginesikweleti o e bona gore a botse ke ne sekwelete athi Isaiah the hand of the Lord is not shortened Isaiah a re letsogo la Modimo ga se le kopana ukuthi lingasebenza gore le ka shoma uthi but your sins gore empa dibe tsa lena izono zenu dimbe tsa lena zidala ibondha gore di dirile lebota between you and God gare ga gago le Modimo engathi ngangena kugiya number 2 o ka re nka tsena karake ya bobedi ngithi ivangela likushiye enkingeni ke re ebangeli a ye go shika ra bothata hey ngimzwe kahle ohlabelelayo ke mokwa ga botse wa pelang athi alwaze a ra sanka lwangedlula la feta athi lwangisindisa a re na la mpholosa le nna ngeke lakwendlula le ka se tsogile la go feta kunabantu abala go na le batho ba ba leng mo abadinga ukufakaza ba ba hlokang opaki bathi nathi alisindlulanga ba re le rena ga le so re feta nisibona sila le re bona re le mo after we realize the greatest problem ka morago re kopane le bothata bo bogolo kwambuleka ikhambi go ile wa tswelela sehlare kwambuleka ikhambi go ile wa tswelela sehlare angazi ukuthi bakhona abantu na ke tse gore batho ba gona na kwambuleka ikhambi go ile wa tswelela sehlare kwavela impendulo wa tswelela karabo ngimzwe kahle uPaul encwadini yamaroma ke mokwa ga botse Paul epukung ya baroma chapter number 7 go chapter 7 athi maye mina a re eya nna muntu wesono motho wa sebe uthi ubani ozongisindisa gore ke mang a tlo go mpholosa ubani ozongikhulula ke mang a tlo go ntokolla makavala uthi makabonkwe ya tswalela gore ga lebogwe sicela ukumemezela re tlo gopela go gweletsa sisavula namhlanje re sabula lehono makabonkwe aretwe ujesu jesu sinjenjenje re ka tsela ye kungenxa ke yakhe ka baka la gage urabashaka oh halleluya ikhambi pheko likhona le gona impendulo karabo ujesu ke jesu ujesu ke jesu ujesu ke jesu wa wasenazaretha Nazaretha ujesu ke jesu ujesu ke jesu hayi bafethu zikhona into engcono di gona dilo tse kaone ngokuya kwabantu go ya ka batho besingayiphakamisa jalo re be re ka diphagamisa akhona amagama amasonto a gona maina a dikereke ebesingawaphakamisa a ilo re be re ka waphagamisa akhona amathayitle engcono a gona dithatle tse kaone ebesiyowashumayela jalo re be re ka di rera we don't have another name a re na leina le lengwe ujesu ke jesu haleluya oh halleluya wa wasenazaretha Nazaretha owabethelwa yile amaphulo owafa wawilahwa wangaphelela engcwabeni asafele mabitleng on the third day ka tsatsi la boraro wafuka wa tsoga
sizoshumayela re tlo rera ikhambe lavuka. pheko ye ile ya tsoga Hayi sanibonani. dumelang Sanibonani Highfield. dumelang ka ra motswa Highfield Sizophakamisa re tlo phagamisa a great physician. ngaka ye holo Sizophakamisa re tlo phagamisa indoda yamadoda. monna wa banna Uyinyanga enkulu. ngaka holo Inyanga enkulu. ngaka holo Ikhona la. igona mo Salvation pholoso is not found in any other name. ga e hwetšega le maineng a mang Found in the name of Jesus. e hwetšagala leineng la Jesu After presenting the solution, ka morago go re tsweletše tharollo liyayidinga response evangeli. le hloka gore motho a fetole Liyayidinga impendulo evangeli. ebangedi hloka gore motho a fetole Hey, le call idinga ukuphendulwa. go na le kgole e nyaka gore e fetolwe Oba makelwane uthi le call idinga ukuphendulwa. swara magela no mmotsa gore motate o nyaka go fetolwa Abanye bayayiziba. ba bangwe ba ignora Kanti izele bona. ga di tletse bona Abanye bayafa. ba bangwe bagwa Kanti ithwele ukuphila kwabo. ga di tshwere bophelo ba bona Ngimzwe kahle ke ohlabelelayo. mokwa ga botse a opela Athi luku uphila. a re ke bophelo Endleleni. ka gore ga tsela Hallelujah. oh halleluja Asibuye. a re boe Uma liletha lento ethi response likhuluma about turning away from yourself centered life. go fetola o phetola ke go tloga mo e le gore wena o ikeme gona Umuntu usindisiwe. gore o phološitšwe You must have turned away from your self-centered life. o swantse ba o furaletše bophelo bo e le gore o tikeme ka bona Uye kwi-obedience to God. o thome go theeletša modimo Liphinde futhi lifune into yokukholwa ivangeli. e tswele pele e nyake tumelo Believing that Jesus re tumele gore Jesu is he who said ke yena ya ile a re he is. ke yena Ngiyiphinde le re ke e bolele gape response yethu mele ukuba sikholwe ukuthi uJesu uyiyo lento azipresente ukuthi uyiyo. phetolo ke gore re tseye re amogele gore Jesu ke yena ntho a reng ke yena yona Wake wasibeka njengendlela nokuphila. o ile a e bea bjale ka tsela le bophelo Wazibeka nanjengeqiniso. a e bea bjale ka nnete Now uma simkholwa when we respond bjale ge re dumela go yena sisuke sithi ngempela re re ka nnete uyiyo lento athe uyiyo. ke yena ntho e a itseng ke yena yona Sizomemezela idoda engashintshi. re tlo weletša monne a sa fetogeng Sihlanganiswe indoda engu-I am. re kopantshe ke monne ya e leng yena Wake wakhuluma phambi kwabafarisi. o ile a bolela pele ga mafarasi Wathi kubo nina i-argument yenu iku-Abraham. a re lena argument ya lena ye go abraham Ngoba wasuka nje wadeclare wathi I am that I am. ka gore o ile a bolela re ke nna ya e leng yena Abafarisi babanenkinga. bjale bafarasi ba ba le bothata Ngoba uthi uJesu before Abraham I am. ka gore Jesu re pele ka abraham ke nna But are you trying to say you are older than Abraham? o leka go bolela gore wena o feta abraham ka mengwaga Ngoba you are simply in your 30s. ka gore o sa fitlha mo mengwageng ya boteti Kodwa uthi uJesu Abraham ubaba wenu a re Jesu re abraham tata go lena wangibona o ile a mpona wathokozela ukuza kwami. a thabela go tla gaka Bathi le ndoda iyablasphema. ba re monna wa o bolela ditša badimo Angakhuluma njani ngoba uAbraham
uyinto esibheke kuyo. O bolela jwang ka Abraham ka re lebeletse yena Abraham. Uthi uJesu before Abraham, Jesu re pele ga Abraham. I am. Ke nna. Angazi ukuthi kunabantu abangayibamba lento engishoyo. A ke tsere go na le batho ba le ba ka itshwara ntho ke e bolelang. Wayezama ukuthini uJesu? Jesu ba le ka go reng? Remember uAbraham Re gopola gore Abraham wathola a command from God. o ile a hwetša taelo go tswa go Modimo. Yathi nikela ngoIsaac umntanakho. Ya re neela ka Isaac ngwana wa gago. Umenza isihlabelo. O mo dire sehlabelo. Lithi wa-obey uAbraham. E re Abraham a theeletša. Wakhuphuka intaba noIsaac. A namela thaba le Isaka. Wathi nasekafikile entabeni. A re ge a fihlile godimo ga thaba. Esefuna ukubulala uIsaac. A nyaka go bolaya Isaka. Lithi iBhayibheli. E re Bibele. uNkulunkulu wathi Abraham, Modimo a re Abraham. ungayibulali ingane. O ska wa bolaya ngwana. Kodwa phonisa amehlo. Empa tšea mahlo a go lebelele. Wathi nakalahlela amehlo. O rafosetsa mahlo thukwela. Wabona imfana. A bona kwana. uAbrahama Abrahama wambona uJesu. o ile a mmona Jesu. Abantu bangakamboni. Batho ba sa mmone. Wabona iwundlo. A bona kwana. Tshela umakhelwane uthi uyamazi. O tsamagelwana gore wa mo tseba. Asithe izandla Re matsogo. asibuye. A re boe. You need to believe. A o fetša go dumela. You need to believe O swantse re dumele. ukuthi uhuye lo athe unguye. Gore ke yena ya itšeng wa re ke yena. Angazi ngikhuluma nobani namhlanje. A ke tsore ke bolela le mang le gone. Uyiyo lento athi uyisho. Ena ntho a reng ke yena yona. Njengoba udinga ukuphila, Ka ge o hloka bophelo. akazi nokuphila ukuphila. A tle le bophelo ke yena bophelo. You are in need of deliverance. Ge o hloka tokologo. Akazi ne deliverance kodwa uyi A deliverance. tle le tokologo ke yena tokologo. The problem, the solution and the response. Ke bothata, tharollo le karabo. Ufuna ukusuka la ke bazalwane. There's Paul's definition about the gospel. Go na le ditharollo o noma ditlhaloso tsa Paul ka ebangeng. La ngizovala khona. Ke mo ke tlo go tswalela gona. Alwazelwa lwangedlula Paul uthi yini ivangeli uPaul? Ngibekezeleleni uthi yini ivangeli uPaul? Paul o re ke eng ebangeng? It's God's power O re ke matla Modimo. at work A ile gore a šoma. to save everyone who believes. O phološa batho ka moka ba ba dumela. Can you say God's power at work? O ka re matla Modimo a le ra šoma. Uthi yini eyenza umuntu ahlabelela athi cha akuvuma ngithuka uthi ngithule. O re ke eng ntho e dirang gore motho a re a go kgone gore ke kgomoge. iNLT ithi ivangeli lingamandla kaNkulunkulu asebenza. NLT e re ebangedi ke matla Modimo a šomang. Now I understand when Paul eyiswa enkantolo to nkantolo. Ya kwešiša ge Paul a tsenya ka gare kgorotsheko a ntšhwa a tsenya ka gare ye nngwe. Bethi bemkhulumisa bembuza abanezimpendulo. Ba re ba mmotšiša a e ba le dikarabo. Ngoba uma uthola ivangeli usuke uthola impendulo. Ka gore go o tshwere ebangedi o tshwere karabo. Bazalwane, there's something eyenza uPaul athi the
gospel is God's power at work. Go na le ntho e dirang Paulo a re evangeli ke matla modimo a le gore a šoma. Uma bengikwazi ukungena line by line bengizothi bazalwane samukela into esebenzayo. Ge ke gona be ke tlo no tsena ke tsame ke botsa batho ka mokere amogetse ntho e šomang. Kunabantu abathi wemfundisi uyangithunuka na ukukhuluma ngevangeli ngoba mina ngilibone kimi ukuthi liyasebenza. Go na le batho ba re moithuti wa nthonga o bolela ka evangeli ka gore ke ibone mo go nna gore ya šoma. Na uPaulo ethi God, the gospel is God's power. Now Paul ya reng evangeli ke matla modimo. Ube ngumfarisi. Ibe ile mofarisi. Abafarisi uma bebheka amaKristu Ba afarisi ge ba lebella ba Kriste. bebabona amaKristu noma abantu abakholwayo kwivangeli likaJesu njengabantu abadangerous. Be ba bona batho le ba thumela godimo ga evangeli ya morena Jesu bela ka batho ba bakotsi. And they were a threat to the Jewish law. And ibe ba ile kotsi godimo ga molao wa majuda. Okusho ukuthi uPaul kuloko ivangeli lamthole kwenza. Seo se ra gore ntho evangeli krele Paul a dira. He believed that his actions were protecting God's honor. O be a thumela gore ditiro tsa gage di tshireletsa letago la modimo. Athi ngibuye kulento esihlangane ngayo la. Ere ke bo go ntho re kopaneng ka yona mo. Kuyenzeka abantu egameni lokukholwa Wa dira gore batho ka gare ga ntlo ya tumelo. egameni le-religion Lineng la tumelo. bazithole befuna ukudefend into engadefendwa. Bati wetse ba nyaka defenda ntho e sa defendegeng. Usuke udlala uma ufuna ukudefend ivangeli O tshwere nako go bapala ga o nyaka defenda ngoba evangeli. lento iyazidefenda ngokwayo. Gore le yona ina le matla go ikemela. Bayivalele ethuneni Ba ile ba itshwalela kara lebitla. bathi kuphelile ngayo. Ba re o fedile ka yona. But on the third day Empa ka tsatsi la boraro. yavuka. Ya tsoga. You can't defend O the ka gospel. se emele ntho e. Izimele ngokwayo. Yona e ikemetse. Paul was a Pharisee and he believed what he did was actions to protect God's honor. Paulo e be le Mfuna ukusuka la, mfuna ukusuka Ene la. be a thumela go ditiro tsa gage di tshireletsa taba tsa modimo. Abafarisi bebenza yonke into of keeping the law pure and safe. Bafarisi be ba dira dilo ka moka gore ba hlwekise molao ebile ba mekeshe gore o safe. One of the agendas of the Pharisees Agenda ye nngwe ya bafarasi that Saul naye was one of those Pharisees. ke gore Saul o be e be le bafarasi bao. They rejected the crucified Messiah. Ba ile ba ganetsana le Mesaya le ro ba potso. Abafarisi bebenza ngayonke indlela Bafarasi be ba dira ka ditsela ka moka. ngesikhathi lesaka Saul engakabi uPaul Ka nako e sa le Saul e so be Paul. ukuba ba make sure Gore ba kgontisise. ukuthi akekho umuntu othi loyo owabethelwayo ungumsindisi. Gore ga gona motho e le gore yele o la bapola ke ena mopholosi. Bebathatha incwadi kaDeuteronomy ngibekezelele Be ba tšea buku ya Deuteronomy gopeleng kgotleleleng. eyithi uqalekisiwe ofayo afa emthini. Ye e reng o turugakile le ro gwela motlhareng. So the argument of the Pharisees Bjale taba ya bona be e reng. beyithi how can a curse, Be e re go tla jwang motho e le gore o rogakile. how can a man who died as a curse Be go tla jwang motho e le gore o gwile bjale ka thogago. niphinde nithi uyasindisa. Le boe gape le re wa pholoswa. So abafarisi Bjale bafarasi bebalwa nalento yokuthi lo ofe njengehlazo aphinda ahlangula abantu. be ba gemela le kgatlhano le taba gore o gwile bjale ka thogako o tla jwang gore a hlakodise batho. Ngiyalingeka ukukhuluma ukuthi the same Paul owayehlupha abantu ngalento Ke a leka gore ke bolele ka re Paulo e ba tshwenya batho ka yona ntho e. ubhalile encwadini yamaGalatiya O ngwadile ka hara buku ya Magalata. athi uNkulunkulu wamenza A re modimo o ile a mo dira ukuthi lo bekangalazi iqala gore ene a sa tsebe molato, ukuba abe isiqalekiso gore e be thogako, ukuthi thina gore rena ngokuthi yena isiqalekiso yena bjale ka thogako sibe ababusisiweyo re be re ba
hlokofatshwa cela ukumemezela ke gopela go weletsa kuthi yena o isiqalekisi gore yena ile re bile thogako waba isiqalekisi wile bathogako ukuba kube nabantu la gore go be le batho mo abakhulumayo boldly ba ile re ba bolela ka sebete bathi the curse ba re thogako has been broken sete robilwe ai ngathi ngamemezela o ka re nka weletsa waba isiqalekisi wile bathogako ukuba laba baqalekisiweyo ba ba rugakilweng bakhululwe balokulwe bakhululwe balokulwe funa sivale ke nyaka re rapele argument ka Saul now argument ya Saul again bebana le charge of blasphemy be bana le charge ya blasphemy ukuthi umuntu okholelwe evangelini gore motho ile re o dumela ebangedi bakholelwe entweni engekho ba dumela ntwe seng gona ngoba bathi bona uvukile ka re bona ba rutsugile engathi ngahlabelela ngakahlali phansi ka re nka opela ke so dule fase Jesu wa Jana makhelwane uthi hayi lo wethu msindisi uyaphila botsa magelwane re mopholoshi wa rena wa phela Jesu wa Six young people. I was trying to make you understand why Paul says, to me the gospel is God's power at work. Ke nyaka go lo dira le kwisho gore ke ka baka la yang a re go nna ebangedi ke matla a tshomang Ngoba wathi nakalwisa lento o ile re ge ilo le yona ntwe ecabanga ukuthi udefend inkolo a nagana gore o emetse tumelo lithi wayenencwadi evela kumpriest e re o be a tshwere buku e le re tswa go mpriest wayenencwadi evela esontweni o be a tshwere lengwalo le le tswang kerekeng eyithi bopha abantu abathi bayakholwa e re ke tlema batho ka moka ba ba reng ba tumela eyithi hlukumeza abantu abathi basindisiwe e re gatelela batho ka moka ba ba reng ba pholositswe imzwana kaya from court to court ke mboko a tsena ka ra gore ya tsheko e nngwe le nngwe I don't know ukuthi yini into uPauli wayene-experience yayo a ke tsebe gore ke eng Paul e le gore bjana le maitemogelo a yone kodwa ngumzwa athi I was so determined e re ebe o re ke be ke ikemiseditse benginencwadi eya eDamaseko ke be ke tshwere lengwalo ke ya go Damaseko ngithi ngiyobomba abantu ke re kobofa batho uthi ngahlangana nento eyisimanga o re ka kopana le ntho e leng semaka ngoba abahlangene naye ka gore ba e le gore ba kopane le yena bayabonakala ba bonagala abahlangene nonyasi ba ba kopaneng le yena abahlangene nokhanya ba ba kopaneng le lesedi bayazwakala noma befakaza ba kwagala le ge e le gore ba paka ukuthi abahlangananga nesonto gore ba kopana le kereke kodwa bahlangene no-alfa empa ba kopane le alfa bahlangene ba no-omega kopane le omeka wakuthi makhelwane uhlangane nani wena botšhamagelwane gore wena o kopane le eng uthi Paul gore Paul ebazalwane iyangihlupha le ya ntshwenya ntho e uthi to me o re go nna the gospel is God's power ebangedi ke maatla modimo lalela
uthi sathi sihlangana nalokukhanya O rile ra re ge re kopana le lesedi le. uthi sawa sonke Ra wa ka moka. ayamasha uthi kodwa mina O re empa nna ngezwa izwi ka kwa lentswe. ngoba i-encounter asikwazi ukuyigeneralize. Ka gore go kopana le ena ga e se ntho e le gore He re must be kopanela ka moka. a personal savior. Swantse a be mpološi wa bophelo ba gago. Masithi Anke re re. Balele stool mva sondela phona. Hlalela phona. Uthi Paul, O re Paul. though I thought that I'm defending O re le God's honor, be ke nagana gore nna ke I'm emetse defending the law. ke emetse taba tsa modimo. I am against these people who say Christ has resurrected. Ke eme kgatlhana le batho ba le ba re Kriste o tsogile. Kodwa uthi mina O re nna angisana mahlobo ga ke sana ditlhomo ngevangeli. ka ebangedi. Imagine uke wabamba abantu ngalento othi ufakaza ngayo. Nagana o ile wa swara batho ka ntho o reng o paka ka yona. Uke wayigxeka wena. Wena o ile wa e lebelela fase. Uke wayinyefula wena. Wena o ile wa e nyefula. Yini into ekwenza ufakaze ngayo? Ke eng ntho e go dira gore o pake ka yona? Ingamandla. Cela ukumemezela. Ke gopela go o weletsa. Ingamandla. E na le maatla. Paul. Kungani uthi ingamandla lento? Ke ka baka lang gore e na le maatla ntho. The book that we have read, Mo re badileng gona. incwadi kaPhilippians, Buku ya ba Filipi. uthi Paul, O re Paul. I want you to know. O re ke nyaka gore le tsebe. Nang Paul, sukuma Paul. Emelela Paul. But I want everyone to know here. O re ke nyaka batho ka moka gore ba mo tsebe. Ngoba ukwazi ukuhlangana nevangeli kungenanto abantu abathi mabayibheka impilo yakho. A gona gore o kopane le banghedi go ska ba le batho ba re ba lebelela bophelo ba gago. Kunento emele abantu bayazi ngawe ntombazana. Go na le ntho e swantse ba e tsebe ka wena gare ba. But I want you to know that everything that happened to me, O re ke nyaka gore le tsebe dilo ka moka tse diregileng go nna. ukhuluma kulabazalwane ebekuphi Paul. O bolela go bazalwane ba o ba le kae Paul? This is a prison letter. Ke lengwalo la ka gare ga tronko le. He was in prison. O ka gare ga tronko. Then he tells these brethren, O botsa bazalwane ba. I want you to know Gore ke nyaka le tsebe. that everything that happened to me, Gore dilo ka moka tse dirileng go nna. it helped. Di thusitse. Kwenzeke ukuba ivangeli Di dirile gore ebangedi lishumayeleke kahle. le rerege bokaone. Ukuba ivangeli, Gore ebangedi ukuba uJesu aziwe. gore Jesu a tsebiwe. Angazi ngikhuluma nobani ola. A ke tsore ke bolela le mang ya le mo. Sometimes you feel like you are in prison. Ka nako tseba o go ka ro ka ra tronko. But I want to tell you, Empa ke nyaka o botsa. izulu ngeke livume ungene. Le go tebele ka sedumelo tsena. Kanti alifuni ukuba ligunyiswe ngalento phakathi kwayo. Gante a le nyaka gore le gwetse ditumo ka ntho le nkara yona. Uthi Paul, the chains that I am in, Paulo o re ditronko tse ke le nkara tsona. they were for the preaching of the gospel. E be ile tsa go rera ebangedi. Noma kuhambi namhlanje, Le ge o le ra o tsamaye le hona. kodwa ngizokutshela Empa ke tlo go botsa. ukuba into odlula kuyo Gore ntho o feta nkara yona. amavilo Ke mabilo. okushumayela ivangeli. A o rera ebangedi. Simzwe kahle ohlabelelayo. Ke mokwa gabotse moopedi. Athina abantu babone. A re le batho ba bone. Uhambise O okwayo. tsamaisa tsa gagwe. Asibuye. A re bue. Ngicela nibuke ngami. Lebeleng ka mo. Uthi, I want you to know O re ke nyaka le tsebe.
that gore this prison gore tronko e was for the preaching. e be e le gore dithero e bangetse Besathi number 2, gore sa bobedi uthi even the guards gore le dikate uthi nabonogada lapha le bonogata ba bayazi ba tseba ukuthi kungani ngiphakathi kwale jele. gore ke ka baka la eng ke le ka ra tronko e Now I want to uba ngibekele labo guard laba wa bona ba hlapetši ba uPaul akhuluma ngabo bazalwane ngisuke la. Paul a bolelang ka bona ke tloge Were not ordinary guards. e be e seno ba hlapedi fela These were the emperor's guards. e be e le bahlapetši ba empera Laba bebangana bafazi. be ba sena basadi ba These were strong young people as were here to speak to young people. ba e be e le batho ba baswa Why? They were dedicated to the emperor. sa mathomo e be ba ineetse go empera But there's something amazing. go na le ntho e le gore ke semaka mo Ukuthi when Paul gets arrested, gore Paul ge a tsena ka ra tronko akubekwa nanoma ubani ogada uPaul. a go bewe mang kapa mang e le gore o hlapetša Paulo But the emperor's guards, empa go tliswa bahlapetši ba empera laba abangazikhathazi ngezinye izinto, ba le gore ba na taba le dilo tše dingwe but ukugada empa ba ineeletse go hlapetša into abayaziyo ukugada se ba e isibosha. tsebang ke go hlapetša tronko But when Paul is arrested, ge Paulo a tlemiwa ngenxa yevangeli ka baka la ebangetse kwalandwa 6 yamagadi wa latwa bahlapetši ba ba 6 abamgadi ngeviki, a ba mo gate ka beke kodwa ngelanga empa ka letšatši ugadwa nga6 yalabo nogada. o hlapetšwa ke bahlapetši ba i-6 They are a 4-hour guards. ba kata ka di-houra tše i-44 In other words, lo sana go re gore yo uyangena ishift lakhe. o tsena shift ya gago Nizwa ngathi bangaba khona abantu. o ka re ba ka ba gona ba Ungena ishift lakhe o lo tsena shift ya gage o 4 hours. di-houra tše nne Wenzani? o dirang Ugade uPaul. o hlapeditše Paul Nayipheli 4 hour. ge 4 hour e fela Uyadilika. wa tsho wa tšhaiša Ungene omunye. o tsena o mongwe Naye agade 4 hours. le yena hlapetše ura tše nne Mayiphela dilika. ge ke fela tšhaiše Kungene omunye. o tsene o mongwe Naye nayipheli 4 hour. ge hour tše nne di fela Kungene omunye. o tla o mongwe Nayipheli 4 ge hour. hour tše 4 di fela Adilike kungene le omunye. yena tšhaiše go tsena o mongwe Naye aqeda 4 hour. le yena fetse 4 hour ya gagwe Adilike kungene omunye. a tšhaiše go tsena o mongwe Nakaqeda nalo. le o a fetša Adilike a tšhaiše kuzongena omunye. go tlo tsena o mongwe Now ngeke ngayibuza. nna ke ile ka ipotšiša Ngithi isiboshwe sinjani lesi? gore beo ke lepantiti la mohuta Qala mang ukubuze Tasbet. kgopelo botšakara motswa taspet Onjani lo muntu omusha? ke motho o moswa mohuta mang o Athi nakavalelwa. gore ge a tswaletswe Kudingeka 6 wabogada. go hlokega ba bahlapetše ba ba 6 Ingoba lesiboshwa ka gore lepantiti le samukela ivangeli. lemogetše ebangetši Samukela amandla. lemogetše maatla Bathi abakhuluma kahle ba re ba ba bolela gabotse bake babona isimanga. ba rile ra bona semaka Before bafaka 6 wabogada. pele ba ka tšhela bokata ba ba 6 Bamabeka igadi lokuqala. ba makatša ke kate ya mathomo Bathi akagadwe the whole day. ba re a kate letšatši ka moka Lento ephakathi kuPaul fele ka garaga paul ingamandla. e na le maatla Ivalelwe. e tswaletswe Ingumlilo. ke mollo Ethe shayisa lo. gore ge a tšhaiša o Eshayise noJesu. a tšhaiše le jesu Eshayise anevangeli. a tšhaiša na le bangetse Mababeka laba bayi6. ge ba bea ba ba 6 ba
every 4 hours of every card mabaphuma laba baphuma bathu Jesu mabashayisa la bashayisa banenkakara bashayisa baswere kakara cela ukumemezela ke gopela go hweletsa hore na le mali iyaphila itswaletse of my time. ka baka la nako Paul, Paul he was a dangerous prisoner. ba re e be e le lepantiti le lekotsi Ayiqali la kulento encwadini yabaseFilipi. nto a e thome mo phokong ya bafilipi Wavalelwa noSila o ile a tswalelwa le sila phakathi kobusuku. ka gare ga bosigo A jailer wanted to kill himself. bajaila a nyaka go ipolaya Eyilalelani bantu abasha. theeletsang batho ba baso Eyikolweni esikuzo. ka ra dikolo re leng ka ra tsona Emarese esikuwo. ka ra direse tsa rena Kunabantu abafuna ukuyibulala. go na le batho ba nyakang go ipolaya Kodwa siphethe ikhani. empa re tshwere pheko Siphethe impendulo. re tshwere karabo Bathi bo Paul, ba re Paul don't kill yourself. a re o seka wa ipolaya Ngicela ukumemezela. ke gopele go hwelela Don't kill o yourself. seke wa ipolaya Jesus is here. jesu gona mo Abamakhelwane wakho o tsamagelano gago usiphethe into enamandla. o mmotse re tshwere ntho e na le maatla Hey lalela weEsther, e theletše njengoba uthula uphethe into enamandla. motse o gomoletse ka tsela e o tshwere ntho e nang le maatla Ngicabanga ukuthi ungene ngenxa yokuthanda kwakho. o nagane gore tsene ka lerato la gago No, it's by the will of God. ke ka thato ya modimo If you remain silent ge o ka gomolela in such a time, ka nako ya o tshwana le yona such a time nako ya o tshwana le yona doesn't require people ga e tlhoke batho who will be silent. ba batlo go gomolela Kodwa kudingeka abantu empa o tlhokega batho abazothi don't kill yourself. ba re o seke wa ipolaya Sikhona. re gona God bless you. Don't kill yourself. o seke wa ipolaya Ungayibulali. o seka ipolaya Ukhona uJesu. jesu gona Ungayibulali. o seka ipolaya Ukhona uJesu. gona jesu Ivangeli. evangeli Impendulo. ke karabo Ivangeli. evangeli Solution. ke tharollo South Africa. south africa Ivangeli. evangeli Solution. e leng karabo Asiphakameni sime ngenyawo. re ema ka maoto a rena Hallelujah. Asiphakameni ngenyawo. goba re eme ka maoto a rena Siphakamise izandla zethu. re emise matshwao a rena Siphethe into enamandla. re tshwere ntho e na le maatla Yaziwa umhlaba wonke. e tsebang ke lefatshe ka moka Hallelujah. halleluja Sina problem eSouth re Africa. na le bothata ka ra south Kodwa africa ikhona isolution. empa tharollo e gona Ikhona isolution. e gona It's tharollo the gospel. e teya kare ke bangetse e Inamandla. na le maatla Abathole lona. ba ba koditseng yona Bathola amandla. ba ilo kry-a maatla Asithandazeni. a re rapeleng Thandazela ukhona. rapela mo le ngona Baba wethu onamandla onke. thank you jesus In the name of Jesus. oh hallelujah Siyathandaza. oh yes Siyabonga uNkulunkulu wethu. thank you jesus Sibonga ivangeli elinamandla. Sibonga ivangeli elisolution. thank you jesus Baba wethu onamandla. Siyathandaza egameni lika Jesu. Egameni namandla. Egameni eliphilile. Siyabonga boyingcwele. uNkulunkulu onamandla. Baba bangayibulala abantu. Bakhona njengamanje emphakathini abafisa ukuyibulala. Bangayibulali. Ukhona uJesu oyisolution yezimpilo zabo. Siyathandaza egameni likaJesu. Egameni namandla
Na ingcebi yakho Nkosi, phinde uyikhumbule uyibusise, uyimbulele izambulo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sithi bayede, abayethu, sithi mana njalo. Sithi bayede, abayethu, sithi mana Hallelujah. Hallelujah. Ela
Shanda la moya. Hallelujah. Siyabonga Jesu. Sibonga ukuthi washiya izulu. Washiya amakherabhi ezulwini. Wakhumula uNkulunkulu bakho. Wambatha inyama yomuntu. Weze emhlabeni. Wazela thina singabantu. Wathatha indawo yethu. Namhlanje sindisiwe. Uba wangena lapho singesibuye khona thina. Wangena thixo emathuneni. Lithi iBhayibheli ngelanga lesithathu. Wabonakala uvukile. Waba victorious. Singobile. 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 Jesus singobile. Oh Jesus. Oh Jesus. The scripture says, what it is finished. Usathane bekacabanga ukuthi kuphelile ngathi. Katulanda thina. Katulanda thina. Jesu wasilanda. Endaweni yokufa. Kungenamuntu obengasilekelela. Kodwa wafika Nkosi yamakhosi. And you saved us. And you saved us. We are no longer the same. We are no longer the same. Amaketanga bekade asibophile. Agilikile. Igaleke ibso ebesiphezu kwethu. Jesu sidilikile. Bekangekho omunye. Kodwa uJesu sindisile. Baba siyabonga entambama. Besibheke kufeni. Sesigive uphile. Sithi siyayiqeda impilo yethu. Kanti wena uqedanga ngathi. Author and finisher of our lives. Baba wethu oyingcwele. We are no longer the same. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla. Uthi singazibulali ngoba ukhona. Baba wethu onamandla wonke. We bless izwi lakho. Ophinde wakhuluma ngale ntambama. Nalifa lakho Jesu. Naba abantwana bakho uNkulunkulu wethu oyingcwele. Basuke endaweni ezingafani. Bathola lo mlayezo. uNkulunkulu wethu onamandla ngoba ubathanda. Ubalanda baba wethu onamandla. Ebumnyameni bekade bahlale kiko. Kodwa Thixo wabaphulukisa. We bless your wonderful name. We bless your wonderful word that has spoken unto us nakusihlo. Baba wethu onamandla wonke siyabonga. We thank you Jesus. May your name be lifted up. Aphakanyisiwe amanye amagama. Kodwa namhlanje kuphakanyiswe lakho. Njengoba seliphakamile lakho, our lives will never be the same.